ትምህርቲ እዚኣ ለኣኻትም እያ ብእንግሊዝኛ ሃሜልና ኢና some any not ሉሉ ነገራት ንጥቀሞም ኦኬ some እንታይ እዩ any እንታይ እዩ no እንታይ እዩ ግዛዕ እንታይ እዩ ላላ ካብ ንጨናነቕ ሕፅር ብለላ መልክዑ ሎማዓት ክንሪአን ኢና ማለት እዩ ኦራይት መጀመርያ some means ቁሩብ ማለት እዩ some means ብትግርኛ ቁሩብ ማለት እዩ ቁሩብ ንእሽተይ ውሑድ ማለት እዩ እና no means ብሱር ጭራሽ ማለት እዩ ብሱር በፍጹም ምንም ነገር ማለት እዩ any means ዝኾነ ማለት እዩ ዝኾነ for example anything ተልና ዝኾነ ነገር ማለት እዩ anyone ተልና ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ any not means no ማለት እዩ ማለት እዩ okay so some እና any quantifiers ይባላሉ እንግሊዝኛ quantifier means ቁጥርታት መባዝሕቲ መጉድልቲ እንደዚህ ይኒዮ ወይ ደግሞ በዚህ ይኒዮ ቁሩብ ይኒዮ የለ ይለውና ንናገረው ማለት እዩ alright so let's get started with the word some ብልብል ቃል ንጀምርና ማለት እዩ some ሃመኤና ንጥቀም ለምሳሌ ለአብነት ንእሽተይ ጊዜ እኔና ዲስከስ ልክንገብር ልክነዋግዕ ቁሩብ ጊዜ እኔና ክንብል ተደልና we have some time to discuss we have some time to discuss like we have some time to discuss we have some time to discuss እንብል ማለት እዩ alright okay number 2 ለምሳሌ ኣብቲ ፍሪጅ ቁሩብ እንቋቁሖ ኣሎ ቁሩብ እንቋቁሖ ኣለዋና there are some eggs on the fridge እንብል ማለት እዩ we have I'm sorry there are some eggs in the fridge all right okay number 3 okay ክንኸይድ ቁሩብ ጊዜ እኔና hey let's go ንኸድ ይብለኩም ሓደ ሰብ ሞ you will respond him okay ቁሩብ ጊዜ እኔና ንኸድ ኢና we have some time to go እንብል ማለት እዩ we have some time to go we have some time to go we have some time to go okay okay ሓደ ነገር ልነግረካ ነገር ነኝ ቁሩብ ነገር ልነግረካ ማን ነኝ I have something to tell you 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 ማለት እዩ so if we say we have some time to discuss ተልና we have some time to discuss ተልና ክነዋግዕ ቁሩብ ጊዜ እኔና ማለት እዩ there are some eggs in the fridge ተልና ቁሩብ እንቋቁሖ እኔዋና ኣብቲ ፍሪጅ ማለት እዩ we have some time to go ተልና ደግሞ ቁሩብ ጊዜ ኣለና ልክንኸይድ ማለት እዩ and I have something to tell you ተልና ልነግረካ ነገር ዝኾነ ነገር እኒ ማለት እዩ okay no ላውነት ዝብል ቃል ንኸድ no ክንጥቀም ተለና ለምሳሌ oh no ኣይመስለኒ no I don't think so ንብል no I don't think so no I do not think so no I don't think so okay ኣታ መን ይፅውዕኒ ትብሉ ሞ okay so እንታይ ትብሉ no one has called me yet ለከ ልፅውዕኒ ሰብ የለይ no one has called me no one has called me ወይ ለለዚኣ ንጥቀመላ for example one of your friend has celebrated his birthday yesterday ትማሊ ዝኾነ birthday የኽብር ዝኾነ ዓድከሞ ንምንታይ ማለ ይመጻኻ ተፀውዒኻ ስለ ይመጻኻ birthday ይብለኩም you will say no one has called me ትብሉ no one has called me ልፀውዕኒ ሰብ የለይ ማለት እዩ okay so what about alright ክንቅፅል ኢና ኖላ ክንቅፅልና for example ምንም ዓይነት ቅርሺ የብለይ I do not have money ንብል ማለት እዩ I do not have money ምንም ቅርሺ የብለይ not ልብል ብምጥቃም no ልብል ብምጥቃም I'm sorry I don't have money ቅርሺ የብለይ ልብል ትርጉም ይበናሎ ማለት እዩ ሻምናይ ታሽዓይ 10 ይላልና ክንቅፅል ኢና thank you very much ናጋ ዝኾነ ፕሮግራም ሊካድዩ ዝኾነ ዓይነት ፕሮግራም any ኢልና ንጥቀምለና do you have any program for tomorrow or do you have any plan for tomorrow do you have any plan for tomorrow
Do you have any plan for tomorrow نقول مالتي الدحر the next week كوي دبل قصالي do you have any plan for the next week نقول مالتي all right what about can you give me any advice نقول can you give me any advice تلنا ايش تي مخردو تلقسلي مالتي can you give me any advice تلنا can you give me any advice can you give me any advice منس نخوانا مخردو تلقسلي مالتي okay I don't have anything to give you من نقري باللي كبك على خير I don't have anything to give you I don't have anything to give you تلنا من كبك على خير نقري يا بالله I don't have anything to give you okay so let me can you please tell me anything وانا نقدر تنقرني مالتي can you please tell me anything ወይ ደግሞ can you tell me anything can you tell me anything بزعبا زي قداي لخوانا نقدر تفلطو تنقرني دو can you give me anything about it نقول مالتي can you give me anything about it so can you give me any advice لنا هنا حساب كتبنا تخيل دي خا مالتي I don't have anything to give you تلنا منم لبكا نقر يا بالله مالتي can you tell me anything about it تلنا دمو لخوانا نقر كت نقرن تخيل دي خا بزعو إلنا نينا مالتي thank you very much it was Oxford English with Afe we had a very good time نقرن جزي نيرنا والجزي subscribe follow and share أي فرينا I thanks a lot